Abany'ishengyero nubajangwa abashomesa ba arts baba batongeza ibo mushara nkabatayi babo ibyo kwegesana biza kucumbagira kandi bwerce nyuma. Abanyankore nubajira kotera abana ubatera bona. Kotera abana koreki? Tukubasa kutera ho mu bando kabereka nga. Kandi sente zazo taruho nabwo minister yatugambire zitaruho nizinga. Twenda government mango ebase kureta supplementary budget yabo itine sente kandi twena ntwa kucagira abo bantu twenda habeho bwinganiza kugira ngo umushomesa wa science n'umushomesa wa primary n'umushomesa wa arts bona base kutunga asebe. Abany'ishengyero abo kugambe ebi no babire bashendekeriza mutayi wabo Tom Bright Amoti ubwabire nasimo kushoroza sente zo kumaririza office ezekereza yankaka hometown council ya Kyegegwa. Kereziye nukancyane muto nahimbaga amatafala muto nitwija ntuombeka hano obuna kuzire tungira kasente gatekamenda bigwamo natekamu norwigi kuro kombekera mukama twakora na flower eyo mulembe hati kiro kintu kinkwasire kugaruka kusima bwe birohanga byandabise. Reverend Father Baine akanama oyebembire kitambo cha misa ahigira abanya-Uganda kora namani okuhindura enteekateeka babana benda kuganyirwa program za government. Umuntu watakurakurana tena rusingi. Another word for peace is development. Musenya kasejo yatira akazira buli munasoma anta akatabuka nasoma anta dalira kahunga hati oragira utobusinge kandi kunenjale kurukubi. MP wa Buheju kandi biraryo mjenyi mukuru ahigira abaziro kushomesa abana babo kandi ahire miliyoni 2. Mwene kitwe ekinkubendeza no kujya kumugende mu beji mukore sente mushomesa abana rero nyenchakare ogira abantu bo mugasho. Miliyoni 980 nizo zurundinwe ezaburoho. Gashaka Philip Marangira omuri Kyegegwa.